Ke episode kebasan jong ka podcast jong ni ka bakterteng gi baman kasni lani ada everyday ni yo bani song mane khana but I perlok jonga I bedai na boy nang sneng but I dai I nong ring video lani I videographer te galenti aji pa bajrang bha jong I bai kamai otoro but ila balaru I jat bala gi pher bha te aling ni khana ya kran I ya suthu galenti aji golong kumno but hoi war klat ban like share subscribe ke Shani podcast chung ta aling ni pe ke besuk besar ngadap ranju sukumen ni kepuar man ngadan ba di Alfredi war dekhar di perlok janga be trailang manga hoi ngar ngatre ka line media hi wir ka ju te yo ekran namar khana ji ka phla wa kumnu bai pai ban tre ni kam media wa klin dia ji ba koi te shawar dang Alfredi kule shwon per be jong phik Khamlei phira te philong ne man pe thua lam le de kinum pe ta kateng jo di Alfred di workar tena shong sa habran deri warga din ribhoi wa ngat ha msnei te ka jim ri bhai ji phi habai gal kum no bhoi te atibi ri ga jaga ga bishit te dai ni im Kestanat elak ka stanat de ga ka ka jinglo khna ga jinglo ta ji ya ilti ga jinglo khna ka long stanat snong thau perlok snong kim stanat sudah te mshwa has askol le long kum no sharang khna kai bha ya jien mai hapar ba dan khna te hidong gi jong perlok te isai ka stanat bang kenal sa be kede ga bangi jingi jo amran te itu por digim por bas stanat ba jing bisni jonga ya Alfredi nomor Alfredi nang mansingi ngap amnang la podcast no thare awani phi mun ta de tapi dan kam jing rap sah ai te Alfredi mun ong ba akpor ba kisang bala ba di kasnam yo kisang bala ban kamai ban sang yo pisa yo kamai mun mana ta hakapor kam shua ni dan dukan kaset ka ba iset ni film to ki breu film kasih film kidan di film kasi kidan di film Bollywood to thì hakajuk ka ba kham haswa ka dei ka we ka ba bas bhavan ka kamai ka bang hi marti ki por inding dan ime dan ime ibu ita dukan te nganga di nung ba control di dukan tentang dukan kaset ta tip ba manga ta kadu TV ta kadu ka CD tip ba manga te lain don kam ban thit ya ga ki kaset ki film thmairo nga de bisin jet be ki film ta si bot be image long to te ade ba kham le na te ki punta manu pin kai be phi ban le kini na mar tharai ka de khamong technical le ka kam kumnu phinang man pe ki kaset ki biang ne am TV ka snio kumnu wan pe ban biang quality hal tu ki por dan mama ki mama am ta ki bon ki mama ki ba ki sa ya khurabe hi la ka de ba do ki CD na TV to ki ngasit pe bigim to pe nanangi ben pertu buat lan ki te bat ki film bat ten haki por mo siya ngim joy ta trailer andre istashpe ya ka cover juga film andre aktor ber khampal tang asile ki haka cover tu ka cover juga set ala shu mundur be bakan best film te kum tahi ki film ala shu pun ro be ba thet ka to aktor kham best ba ta ka ade bes smart film ni por kham khna bana ada pe film lang ro ade bo batai be nakman bakar saja kum ta ba dia kalau ko war phi suthu ba akani ka kam bandi sidi kam long shot man aya de ko ka jok ma se ki bani sa ni pe kini benang kam sidi aya dik pen drive mah dia din ka dish kimbi ko ba do era CD ga dish haga ba how to poran choban bi ga dish te imaging I layo Jepang te yo Jepang me ten film poisu un bukan marwai me ga Jepang me ga long ba shu cha we te ta ko benta pat tiga por ga generation ga ham kala lawan gidish itu te itu kalau syukur lakut ma buntu yan marbangi klan buat dukan syuk te mod itu di pori ba
phi long expose ya ke media habis sin kong dei long ba kam media la long ta dei tao không thấy dia mut na du ti pon kong pila dan ni jing kwa ba ngan kwa ban ring video kwa ban snap film na sa hadian na kwa ban le ta ngam dan jingmur ta ngam pen super khat ngam baju kan khat lai la ben halu ben dasna film te ka dream jong ahin so dang ka dei bangan long spy sipai ngar ba ban join navy air force itu dia army bet te nadu dang re kat bakli sekolah en toro ade kata ra jing kwa jong bangan long spy te namba nampoer sa kata dia long kum ta pat long kum ta ma bala awan jin jari kum ta phi dia bala phi walat bala kum non kamai hiang pat phi por long bala stu ba adu jaj kata ka sedih te la long kum ta hiang nong ke walat mu le dia itu ipar pat de ba ini jingi wai gawe par maus ti sa mardan sinong te marba email rim song kan chu te la shue song da hiang te la shue rap bi jingi te asu bela to la jong la su bela bi da ba ki benai tlang to li bela shop mo ream to te kolong no jing sam phi ka bos stunat kolong ba ngam story ki jinge kolong ba de jing li shop mo rea da de jing enjoy ki parlok be lan te kata long pas time kayaknya sih long mar ba aku mau gitu bandai porki apa khal arsenal mar apa ba khlat email ga de ngala don khal arsenal te itu isnam kidei kumtai kadu isnam te long ko jingi buat perlok to tengi shit ya long ko enjoy again te ta fa jingyo ka long sampu tengka si singi putika sih hati ki porta long la ambas ba ta ayo ban kau ka ba ngayo to ka debe anta ka ba Christian school ya jong ini ti por te tapi kesan sekolah adu kelas itu tu por pen complete sunan bara atau masan hadu kelas tu ta itu ipar te basim jing hien masan te kelas 4 itu marka tat be school nang kendong jeng isti te katat be school te dan asu bela kumtar nala kan pendap apa sih jar te amut bat ka bela kali school pendap sa te dam ta segi ke ki jing bela pila ale ta na pidan cui ki pila ale de na to pat dan da de ki perlu school pat nasi bela nasi pep school be into teo nasi bela nomor ba keden gijing tray NRJS to nasi di tray itu ikam bela but kuliah gitu ke logom no jing syang buat pilih ka stunat be dan perkhat ke baladap kede gijing stunat sudah dayo headmaster ba bhai le mustanat mo ala mo ya guys stunat ba ki kowe de along bangilok perlok pra betray kadon gijing stunat gijing so that ba de la de ki benai telang kalau besom dalam to sampai gede kita war ba kreat te nang tapat pila aya kum ta pi penong ba pi ba amta tang tri komedian mga nong ring video poi gum sa katapat kena ga bunga poi sini kam sendor banya la video kada gijing stunat na ka ba asison na phone to first ba kan mau kada ba step on step ngayo shon ni gawi jar ga web jong tabawa kemudian gitu ki sembo dah tegi sembo di belong kilong pi action daga kamera daga phone te ngayo shon itu kalau fokus ya tuh ke blur seden te diga fast experience bangalap ba kastai ga dur ga bangasan so kanyi lah ni sunang ni bayang te empat junang edit masin bustas kalai dan lo sabda kibon gi bayaro trem sinder dah anda via ono no ki tinggi inta nomor ba wadangai lo jangro malas ngok teh ya tiki ro ki bri unta tengah si smart sender senang tahu te don pro jangan di basic smart sender si misai don ta digital di senang tahu ini senang keleng senang tita di pro ba just not ba te ngai temat ke ba kadur ke berem pada ingi bam khana sinong bam khana balang to isi pen te idur berem jok sinong tau te kat ke ba ki ba khama shwa ka sinong shwa bum padwan ferlen kalong da to hadin dalawan ferlen ga lalong na to ka jingkela te ngai temat ke to ka jing long memories idur
Dengar ngapun pertubut ya kata ka jiksendur bu sa ke jigema. Te bat jiksendur junga kolong ba andang ladap sendur nga bener bentilit. Te hal ini kata apa? Kata ka syukur bitang kata bang asyon ka phone. Te ngapoy bala siya barjar arpo siya ka lockdown into te ngapoy bala mo rin kenang into te smart sendur na bi kata kam bang asyon ka phone. Te andal awan ka lockdown pat adin bala adap ka lockdown perkat nganda iyo ngam lawang ngam mira am tipra ka kam gunung sedang te ngai ka wi ka advertise din ka Don Bosco technical te din kata di bangal ada BBA ada BBA tengah tengah perkat mana training lo dengan fotografi bagi berbiro ya so kan mau cukup ba try nangi try mga adon pa ta je perkat nga satit kamera din hubot dengan pian dan bisa te ada perkat kuntai te na di training gina Don Bosco training Don Bosco te kali training basic untuk te tinga don miss stunat ba kai fotografi te isit peni nanti bahwa tengah yo syon hang tu perbangalet dadai ra bangal atre menurut kata te ngayo lat bentit kamera jam te miss pat plilat ken plilat long dai yo ka si khot bejanga si khot long ba tu pat ngalong ngaham experience dah kayak kabading kong ya ka professional photoshoot balik film ni te malahap biang kong kalam kaban kong du gari be hapor ngadak sai ke ngadak tit kamera kong menta singi kong la si singi mak ngalit mi kai sa Don Bosco te pa engai ska notice Olympic game wala ya ra bahaya wala yang tu ngadak long ngampat ju hadu kata rai gaya rai video te ngampat dah ham trip ngam dat bet bhara kamera ra kum dai ga bubian bala video te tai first day tu hadian pat pa mes ya ka Meghalaya Film Festival kita dagi bang ayo na mes tiga experience ka bang Messi tai deh Miss Davida Paswat Ayarap hal Davida pek kini ka podcast wa ayarap hai berat dilayarap si saya aduh mentah mener udah ngadon kam ke si phone bi si arap te ada mentah pi penmi bisa ni me thiet kamera namar ka betip ngatai kamera kiram mah ke te long nei ke top sa ka wan pi lelak ni dah dia yo kamera bening kong ya te kamera ka ba thiet ni ko ma thiet ka barem te ngasusim ram markidon gitu ki grup SSG senang te nya jungi sim untuk ka bisa ta ba papenon kam idang to te odon ka bisa yang da fitre sim sasio na mga te ya karam jungi te hakartang jungi gumta gan te na sim na kata te na thiet kamera kayak kamera bening kong thiet kan Nikon D 5600 kadi kamera ka ba Nikon tang janga te apa thiet pila komen pila alai sundur keleng lah bila no tas komik dah perhat kayak itu gas ka ba thiet kamera Nikon marba along kenda ban silau ra kamera keleng lang gabalang komik mah te apa ba awan silau dengan rak kamera pibi ta ai sundur ke itu on boy perlo te tendi bai tai try kamera iya nga ngala kale ranyo te nomor ba along mesti kamera te la rak kamera ke cuma tamba la bodor pan mo nang tu kal ami kamai la yarap ha kan jibun ke tenang tu pat pi poi kunu saka video pat ring video mere atau ini along ngala persiap ni ya ketika buat video buat dor yang tai nomor ba perbai pa istilah anu is Olympic ro der ndak tanda dor hable lang he te bile ketika Meghalaya Film ro hable lang buat video buat dor te nang baga labat ya tiar ro kuntai kalau ya ka experience ada best teacher mo long layo experience ta lasu nang lakanang hidai long tati kai pa kini ki ang jing sim jar gi official long nadu la media la aslam ta shong na ti por pi om pi penirap imes kong turu long ke episode jing sim jar official kum nong media hakaba
Isem ninjar da hamsem hakanega kamedia namba long kebang kenal bet porbam gum jubian ke kum gina ijat kam porbam tengah dari kebom amar bar hapor bangalit ni kom mantip kan long bung da ngamat be kasop Andre endal ale ka kam aso be ba ke porbam tengah biang ladang imbam lupara kumot sin bo am hap up ngin hap up Abe. tingin hap up la on benuan tau behe no we kumot ngin hap don be cakap ka babiam Desa ban suban nga taw ang ready hidung pet long laban mudur ba long wan ong tang etang ka ba de ka jinjar ba ta Andre poi ka put ado dan iba tre media lang mangaruh kita ko ajar keteng i lapang jor hospital ni kala gestrik kala jor la asya hospitalize lair pen tang nakadaw kata nomor dan mo brio balik wedding shoot silinter balik shoot ke silinter bam ke kasi kasang ke long jinjar mama berkat te phiru mut to kipor long apor ba pilih media ke ba phala ba yosmo mo yoso magas pang Alfredi di ba kamay otoro sno kata pa poi kuno kata Hasyo bangan hadin banga ada training ga fotografi videografi te ngam yo kam jam ngam der mas ndep gato ngayo kam no tengah simram biang na inyai te nyai ba ram tengah tit ato te ngalat kuntahi nasim tekaram masih kamay itu te hapon banga kamay itu kidon gijing bat ke ba long na sakran dah kamar no kejing sakran kolong banga ngal ada BN ngal ada BA kamay itu kumbon ni gede giba aran ba kibom no ba syu kiba dade giba dapi jipule andre apon mga join mga ka association driver itu yung wat kipra driver yung damiau ada jipule namanya atau teme ta onda jisa keren gidan tikidan kiba keren bang nomor haki por bangalik kelas ma kum kena kelas kena kelas te ono internet syong atoi nomor way national chingi hams ning te alik kelas syong ka atoi te kibreu kibe kendo masi ki idang bay den bangal kama itu kidan kiba keren ki ong ba no kama itu de mak kam jamra te hapadan kana jing kama itu der bangakot kama itu anda yang persangin wat kam sini style dan tembalong hakapor bangapot dan kam telong na kemen hi jing yo kama itu kalau kumno ka man suban ni kata ka experience jong piwa kami oto kalau kumno long manong ki passenger teng yo ani am bus ni wasong a niya dan ki lesi ki ba di baba barong a teng ka dan sing maram na pi kamay min miet sibo min yong a ya tu siboy si marwe long tama ben keren bagi passenger passenger along baik kidai kiba nasional ba kita ki marbut sinong amdo kam dadai bangi ngile jingai plat nakam seneng ada yo ki resep gum to kiba kidai ki bang marjan sudah tikidai ki breu ki bala itu sudah imju khamngat kita ki breu ki ba sneu kinai ki tai ki ba shu shong te imju dan kan kita ta lo ki be stonat sinong thao te ba haga experience janga ko kamai to te stonat la lom na sutonat kibreu ki bangai kendo kidi bistunat but hapden ka jinga ato ngalap ngasngu thu kum ta nong song snong ta long kibreu ki sam kum no ki lamar ngyo bene share to ngisno ki khana bakam ta ga ja kum ta long te teng kini ki marjan snong ki ba ap ato steng ti ngitip ki khana ngistunat ni itu itau pidei kun jang no pidei kum ta long sha kali sunata ki breu sunani baro amai itu itawa gena sino town nomor kumbani kumshane seslong ki bakamai ki abi ki kamai juki daki kimito raki takit ya kita ki breu ni perni kamai betang katu gala bel tingi komot kita ki bangi imlang salang ta ni itu weekend ki stunat be praba ya kamai itu but kawai kum stunat ko but ki pra driver stunat dot ben rek so ngomda rek ki ba na kenye ngane te pada ki kenye ru nga de bru ba lo ngamju ano na pa pila anya ni to na to tem tanado arjar mas nabi to arjar ar to he te aslan nya to kawai mo kandi fi long boni khna samla kan ki ju leran te menteri hikam
teng kum ong phil apa sbi kum lo nya otur teng kum kita ni judan kan te na kalian spi pa so thom ne kata Hakabade kami nga ken kam de kam sin kami bisa kam de bet ngira na halas di mga tawi anong kade ngalo wi kumta wat hakaba dangal le ke ero kam nasmo bet tanga try kana na kam ron kabang stu pa kayo anong an tago mga try bet ang balang no noro de jing balang ba bisa nga try bet te ngam ju kam ken rata ba kalau kam ka bakam kerpang kano ka bakam entama kade kena mar ngalap khantami khasing kam be kam sarkar ha kade kata ko we kam ajing stu junga kam hi kano kam ka bangi tray stom kade be ka kam ken abong ka kam de be ka kam rangi khasi ga ke kam ka bangi tray ga kano koi kam hen gi jing bala bar ka kam ka kam sarkar gi ken kam kongsan re jing stu junga kalong ba kam sarkar kade ka kam sekre kam day bengi long kerat ada tray kam lajang la day nganya ato dang ayo sispa makna semua ba ngalong kerat itu ka kam kade te kata ko ngaso unta yan la tray mentang tray kuma tray medium ta kolong ki bahalor ya ide diwe tel raki ki om ya nomnaro ngahap kongo ngahap ben kongo igi ngamlong kerat ta nafsu singain da mata kamay to junga lang so thai ba kamay to long pep marbe nga adi kontrat kam nam der sekri kam te kata ko bas tuma jing injunga ikum gani ka kam ta fi ong gani ka kam otur ma te mta ni kam media pan ta phila rong se kam office mta ma long phila jen ha ka jo office la jen ma nga rodi episode kum na am jo kali na do ba jen ta ya kali dog dia standard episode ku do long namar kala appear am tu pon select tam ki ini ki freelance ma jo khat tin pareng do shu tang le project let kum to ba khat emails ne khat ma no te nang tu vision doors ni stay dan ta ba ki dos perlok kai tharai ba lang ta ba cái kam office mat ka ba hablet bet bayat bet brai nai kalong na kena kam office bat halat ko bas tunat kalong ko bang nasuk tunat isipat kena kam office kam de bo ya di ka ba nasate haki kumong kalong kum sekri handrai ka bas tunat kalong ba kam janga kam kam lek ngasi long kata ber kalong ka kam long free de nga te sin bangam lek ngasi long filosofi lada dan duty kalong sate kalong bangin tin jutip lupa ya duty ki ong hendak bikin show ki ong bai la sai dan duty mentas ngi ki tip ya kata ka bangi hable la sai te kita gi bentai gi ba so sate handrai wala kataro ya ka kam ka ba na travel kasi bang kama ito sin bom dan duty lang kama ito bi te kalong lo ni ka ningkong e por ba phi one interview kalong kum no ka is ching siam nomor first time ma rong office bodan daki long he long hai me phong sut be kan pareng mi shong ngai long ma kalong kum do ba song interview te dam ta jet ni kam tho exam na kan mau ki por ba one fast fast ngal le avenue ka like post avenue te avenue kini te sekali ka fast banga interview spang dan ka media ka de avenue te ngalong te ngam yura so bunga dai tu kan mau phone Miss Davida i kaya nga le gum na dai klien dun ta na yung nakatim pa jikli suke ta ba mong par ila ai jing mo ti pat ba ta kam ta ngalawa jing mo ti na to kum no ba dai ben le ta fast interview ja te na interview tu ngam kum no ngam yo are to te ngam super hire na marwa kade jing duna janga ba ki kim select renga te bat kawero ngaduna ba ke English nomor ba knowledge school sinong hadu class 10 school sinong ka bangin shukran English te hadin bangali BA pat bangali BA he la rain te ben keren long ben keren da bakla ngadon te jing la rain te hadin mga janya ngawan interview kan mau per bangawan interview ngadang syam to ai EP keren EP kan mau Pindere dawan ba de block A de biong adela te pikiran te nasul fast bangawan interview office na mau kendo EP tanya pi ngasu singan bang keren te ngam itu re ne no tiki pa thor tintas sabah ngalaw pi ngaduna English
te ka jingkeli ka panda kumbai nga tho de kumbai te ka nga tho da long ka per ten dai dan ni tu ba ap tu te yarap ben persku tho ga jingkeli te ngala ben tho ba te ba masndap kata te masndap kata ka ba tho ya tingtas te dan sa interview rum ta mar badan ba tu la trelang ta te interview te yang daga English interview terus jing hawn batai si dan bok bai tai interview lang dan khasi Alex te harap translate ke ego ba kini te ngayo ben jubak te ngaso ai ku blay long kadega sendur jung blay hi nomor ba la de sendur jung blay sai ngam yorong hera te kadega ba ki gila harap ya itu kipor long ben tong translate lo kono kala de ga jing ben toy gam khrau nong ta janga te por phi sajet phi ko le so kum no hi tu ya tip ye ka sam mas ông bà sa bala sawa jen tre na chem ga pimen ta asu kuman su kende la kende ba ngam mut la bani su bro ông bà fast na itu imye he mar bang salang imye te itu imye me la kum ta biang gen ta te long la kuman gen imye do ba mar bang la yo kam tu ma te wala ka dei kontrak long Fabas long la pat bani kersan ne ka jingem go mentang ade ko ba kampala long ba brio long super mai brio ba already sa su bhai man kasni na bhai office dan duty te long ta saka ngam tip hi opor ne ngaling nga tam li office wani ng azul alut opor sa kamai otu sakali ke along ge ba tenat ken ba gi di ban buat i khna samlaru te nakaliang jong squad ong ko ba long cái thay cả buồn vậy thì đồng bệnh vì quả vấn ai lại ở cái này lại thuộc anh em và lại xia đơn gì khana tôi khana nên con nghe khana cái quả vấn tre media vậy cái này là xia đơn khana và teng teng cái ba so play lát show và cái hấp lệ buồn ba cái cầm bala ta long mình mi cái pisah cái te so long ni cái này chạy brio cái này mình xem làm cái cái ini ka interview te nakaliang jong ai long ngaso ben kum ta bang ong menne ba kakam da tre gen kam da de kami te wat nam so ferre tre be gen ka kam ga ba phi dan jing mot phi so thu ba ga pen mv ta kam ga de kam nam ta jing phi nai perkhat re ba anda phi yo kam sarkar le kam go ba te ba pin ka ba ni smo yo jing sup andre ni smo yo jing sup ya la jam tamba ka khamte andre ka ba ko abon galong pin yele ben tre kam la jong ni ge ba ki ba yarap ba ma ben pilong kanrat eta mat ka wei ka ba ki khon jung phe den ro kinam khuslai than la phi ki mi la phi hi bilas dang ma ka ya ka kam ki khon jung phi kin bot be to ka kam long kata ka wei ka ba nga ko ban ai jing mot long pingin sedang ya ka kam ka ban long nda pila tre kam pi sung thu no ka kam ka ya but kum no pin hap ni ya ka kam te kum ba nga om sha ime ngi sung dukan ka set andre ka jing bambian pat ka jing per jing kala generation tika kut no tikim tu te hakan ne ka juk bam ta ka juk start bam ta pan phi la ban le ya ka kam ka ba long ngi de perkhat da ya ka kam ka ban long lifetime but ki kon jing ila ban beten te kare kata ka ban nam pensir thane ki kon ki ti den bot bakin hap ya wat kam kum ka juk ta magai ba ka juk ta ki shu be wat kam be andre kim tre bersedang kam te sure por jom phi te kermen ki nong pe ru gila stenat ini ka podcast ekran we alfredi te kit bok kam phi kan ya ki bara boleh suar sisira boleh kita boleh suar ki nong pe bara ban ngi sai kendo ba dah koi pak episode